Pamirsa mekudang-kudang kena wisata ring Tabanan sampun ngawit kemungkah minekadi ring Tanah Lot. Kunjungan wisatawan ke Tanah Lot sampun penyuan nyambran rahina. Kunjungan wisatawan domestik sampun ngawit ramie ring genah-genah wisata minekadi ring Tanah Lot, Desa Braban, Kecamatan Kediri Tabanan. Ngawit kabungkah majang wisatawan domestik wilangan kunjungan kantos penyuan diri nyabaran rahina saking domestik mewah siongolas diri wisatawan mancanegara. Sakewanten dawag Idul Adha wenten panadunan wisatawan sanerau. Manajer DTW Tanah Lot Iketutoyo Adnyana Mausang wilangan kunjungan ngawit tanggal siki kantos kali Agustus sampun penyuan diri wisatawan domestik miwah seket nanggu pitung diri wisatawan mancanegara. Toyo Adnyana ngawohin kunjungan wisatawan domestik akehan krama lokal wenten talek krama saking Dura Bali. Ngenenin indik protokol kesehatan DTW Tanah Lot statonin capang penyeleh pinaka usaha nambahin panglima COVID-19 ring genah-genah pariwisata. Satios punika manajer DTW Ulun Danubratan Iwayan Mustika Nguningayang kunjungan wisatawan domestik ring DTW Ulun Danubratan kantun akedik. Sanerau akehan krama lokal Bali. Pinaka usaha ngarat kayun krama melancaran ke Danubratan saking pengelola ngicen diskon tiket ngeranjing antuk prasarat pemandu wisata makte tamiu langkungan ring Slaidiri. Saya nincap nyani wilangan wisatawan sanerau angkaning DTW nyiagayang personel rumah suk pecalang desa kuantu aparat TNI Polri sajroning ngemargiang patroli ring sawewidangan DTW Ulun Danubratan. Tatujuan nyane nyelehin taler metu eling pengunjung mangde ngemargiang protokol kesehatan nganutin standar sanes sampun kakukuhang. Puspawati Bali Pos.